Pudno ka diti manggagamod, Lola? Awan pa'y mat tinakitak amang gagamod, apok. Jak amo ano pudno wino saan, ay nawaw. Apay nga ipagpagada amang gagamod kayo kano? Asino tinang ibagad dita, apok? Dagiti kaadalak manggagamod kayo kano? Isu adito'y bantay ti ayan ti balay tayo. Saan mo apat-patyan dagiti kaadalam, apok? Isu adito'y bantay ti ayan ti balay tayaw, tapno adu ti kanan ti kalding tayaw. Ay, kasta gayam, Lola. Adu ngamin ti kalding tayaw kay, awan ti makan ti kalding di baba. Sige nga ron. Tainton ibaga ti kaadalak amang gagamod kayo. Ibaga kasan na pudno. Saan ka di aja apo ko ti manggagamot ti ubing dahil ti asideg? Kasungag ba isaw? Ti apo ko ni bagat Hilda. Kaya ba man tayo tanga ubing takasaop? Hoy ubing! Umay ka man dito eh! Psst! Di na ka di mangag si kang ubing, ha? Hoy! Sak ka diti ang awagan nyo. Wen! Tasi kalamat ti ubing dito eh. Umay ka man! Saan na ho'y tinagan ko? Lili. Sana tinagan mo ti kaat mi amamuan. Kasauda ka lang. Hala, atugaw ka. Apay ka di tata. Ayan ti apong mamanggagamot. Awan apong ko amang gagamod. Amang ano da kayo ti manggagamod. Kat Na. gamudan nyo ni apong ko. Karam ka ban kanto, pa'y tayo bagam kiti na siya ti manggagamot. Apay nga rin nga ipagayo amang gagamod ni apong ko. Ada ka di pamanaknik yo. Pamanaknak. Ay, tika dayo itinasulinak akabakiran ti mangipakita amang gagamot kaya. Abay, di mo makita ka na yung nagkidam-kidam niya abang ma. Kasjay, di manggagamot, ha? No kasta, pati da kayo manggagamod kayo mat. Na, ay, abay ka na, ibagam na, dahil ta, ha? Wala atag kidam-kidam kayo mat. Kwa, sana ka manggagamot. Ado ti balay dito yan ko lugar. Ada kayo nga ay nagadayo tayo nyo. Awan pa'y kuryente. Iso nasip nga. Ganawan karo ba yun? Apay nga bantay ti ayan ti balayo. Ado nga minti kalding mi. Ijay ti ayan ti ado aru uta kananda. No dito'y makaperdi ka no iti mula. Anya ka diyatar aramidin ni Lola mga aggamod. Hala, saan namang gagamot ni Lulak? Ay, Sao ka no lang ti tao amang mardaya ti kasjay? ano kasta? Saan apon no ti bagbagada? Saan? Nasingput ni Lulak. Saan naman nakiapa? Anya nga iter aramidin na bantay wag may maysa. Mapanagpastor ka dagiti ado akalding na. Nakita ka nagsarita kayo itinayjay nga apo ko ti bakit. Anya ka di tinagsarita niya. Tunay. Dinamag ko ano anya ter aramidin ni Lola na bantay. Anya ka nung nga, aramida na ijibantay. Agpaspastor kanumot iti ado akalding, uncle. Alding ko na? Wen, isugahan mga dada bantay, ta ado ngamin kano ti root ije akanan ti kalding da. Adugayam te kalding da, Ha? Apay nga gisam-isam kayo idimbagak nga ado ti kalding ijay. Kwa, adala na lagip ko. Iso nga, imisamak. Ada ka no kalding ije bantay ko na je apo ko ni Bakit Hilda.
Apay no, dakal di iji bantay. Naimas ti kalding. Intan sa ke mga ala. Ay, ang mga no, damot di manggagamot. Gamudan na ta. No, dati mga gagamod, but nga ta. Ang lipatan pa yung tagamod. Di kalding ti panunutan. Naimas ti kilawin na. Ay, adanton pulutan ta. Kasanon, no, agmarikmik tikal di nga iguyod ta. Umay kagit din. Malubusam kit ding agmarikmek. Awa na. Hala, inton rabi eh. Mangkem magtay ti may sakal din. Gimatang ka di da uncle ko kada kayo iti kalding. San mat? Apay ka di? At damat nakita akar ni iti kalding apulpulutanan da. Kani Uncle Jun. Awan mat imay gimatang. Ang mga no ginatang da ijay ili Maybe. Kunak ngamin no ginatang da ka ni Lulam Taim bagamot nga ado ti kalding ni Lulam. Damagag to kan ni Lola no imay daging matang iti kalding kan kwa na. Ay, agparparti kayo mat iti kalding iti bantay. Ha? No ado ti bisita ni Lola agpartida. Ay. Ken no adda okasyon. No agkasangayak agpartida. Mayat ti ado ti kalding na Mayat ka no adda nalawa pagpasturan. Isu akayat ni Lola nga ijay bantay ti pagyanan mi. Gimatang ka di da apong Simon iti kalding kada kayo, Lola. Awam matigim matang, nga mapukpukaw ti may sa akalakyan akalding, ti dakkel abulaw. Ay, nasa ungamin kanyak ni Tony. Adda ka no pinarti da angkel na akalding. No kasta, bumabaak iji ayanda tagda magakno nakita dati kalding tayaw. Kasano no ibagada ginatang dati pinarti da, Lola? Adda atap ko nga tinakaw dati kalding tayaw. Ape nga ta dinamag ni Tony no inlako yo ti kalding. Day tati doktalag apok, no asino tinang takaw iti kalding ay nawaw. Nangalaan nyo iti pinartiyo akalding da kayo, John kan Simon? Ay, nanay, manggagamot. Bakit? Abay, damagam nun nangalami. Di nakman awagan iti manggagamot, tawan ti ginamudak. Saan mo man ngayon ba ka manggagamot ka? Sika, bakit? Hilda? No da kayo tinangala iti kalding kat saan nyo abayadan, gamudan kayo nga raw. Ialis ko ta mabagbagyaw tapno rupayo ti pagyanan na. Anya? Ay, anya nga ti tsura mintaon. No, kasta ti aramida. Ay. Dayta ti aramidak kada kayo nga agtatakaw iti kalding. No diyo bayadan, makita yo ti birbiruken nyo. Nangag mo ti imbaga ti manggagamot. Anya nga ti tsura ta. No, ialis na nga agpay sutikwa. Iti rupa ta. Ay. Ang maramid na nga ta. Da kayong tumong nga may. Ape nga imbagayo nga tatakawan ti kalding ni Bagatilda. Naimas nga ro ti kalding. Kore si ka nagadumot tilin na mo utak mo. Anyang iti aramidan tay tanno gamudan na tangagpay sao. Manong si Ma'am. Ala! Nangagot ti amin! Tinakaw yung gayam ti pinartiwa kalding. Kaasim at tilula ni Lili at tinakawan niyo. Oy. Sa balit tinangag mo. Saan mi at tinakaw? Tulungan nakman, tamarigatan nagamak na. Nabartekan. Ape nga min apirmiti bartag yung uncle. Ito na matulid kayo. Iso nga na tulungan na tamarigatan nagamak na. Ahoy! Ala! Ay, natulid kayo. Naipakpak magtantiro pa yung
iti bato. Anay. Nadagsan kayo mat namin. Iso adi kay kabalan, Uncle. Ngay, abayan. Ada ka dito kak dita at tilimam. Manong Simon. Nagalis ti dalan. Ala, natulid kayo na doon. Anay. Ang dardara pa iti rupa yun. Ay, inak dumawat iti tulong kadag iti karuba. Tatulungan da kayo. Sino ka diti kay dag? Nimot yun daytoy. Apay nga da ditoy. Ay, apa nga dak dito eh. Kinagot at tirupak. Uray siya karoon, anay. Pero miya sakit tirupak. Anya ka di tinapasama, Manong Simon. Apa nga agpadataan at tirupa na. Ay, hari ka apag man. Apay na sakit. Kasalamat Na dagtubtubaw. Ay, oray siyak mate. Apa nga eh. Ay, apay nga damot timunal itirupak. Oray siyak matay. Agpadata matay. Ay sus. Saan nga tamang ruging agtubo ti imbaga ti manggagamod ka data? Ay, sus, anyan nga ti itsura ta. Kasanungay nga ilembang ta. Alangan mo't arupat at ti agbrep. Ala kayo! Apay nga dagtub-tubo alasag di tarupa yo. Ala, ang mga nupimay sa timbaga ti bakit. Ingkay bayatan ti tinakaw yu akalding. Tapno sa ngagtuloy day ta. Ay, delikado. No, mayalis dito irupat at ti kwa, mabagbagi ta. Ay, John, intabayadan ng tikalding. Sige. Ikarigatan tama pa ni Jibantay, Manong Simon. Nauray na sakit ti rupa ta. Ay, day takit din. Nadagtil-til layon iti rupa ta. Inagalas. Intang arudan darasam, tadi na pa nayali sa amin. Anya tinapasamak di tarupayo, tadugol-dugol. Ay, pakawanan na kami. Bayadan minti, kalding yaw. Ay, huwan. Antoy, ti bayad ti kalding mo. Nasaya ata binayadan niyo. Inton maminsan, saan kayo ngagtaktakaw? Ket ibabawim nga roden ati pan nakayalis ti kwame ti rupa may. Anya ti kadyo asawan? Di mo ko mayalis iti rupa may ti kwa. Anya, mamati ka kade, akabaelak nga iyalays. In kayo di iti ospital, tamakita ka. Nakarot ti pan nakadangran tarupayaw. Anya ka di tinapasamak aya. Anya ka di tinapasamak? Papay nga dasugat ti rupa ta, Manong Simon. Ay. Saan ka diyan nakarot ti bartag tayo di kalman? Apay nga daka iji balay, kat nagkaida tapay. Nujak agkamalay. Nabartek kayo kat inyawid da kayo. Amang ano natulid kayo. Iso anasugat tarupayaw, salbag kayo. Ay nawaw. In kayo iti ospital, amang ano maim... Umay ka man, Tony. Apay ka di, Uncle. Sino ka di tinangyawit kada kami ka ni John dito balay, di nabartag kami. Napang ko inayaban, adag iti karuba tayo, Uncle. Di kayo matkabalan. Natulid kayo matadwa iti dalan. Kahit naipakpak ti rupa yaw. Anya, ay, iso ki mambool? Un, Uncle. Ay, kaslangin misit pa ikidin taglawlaw na. Kaslaki na kaiglas. Ay, paimanta mapana kay di ospital. Mga nag-impeksyon magpaisaw, akas kuna ni Bakit Hilda. Anya timba ka ti doktor mo, Uncle? Ay, nagdangran gayam ti tulang ti rupak. Tanapigsa ti pan nakaito pa na. Saan kay nga minan nga inom iti ado, Uncle? Tapno di kay mabartag. Ay, uwan man, kanakan. Ay, pinapabasol ko pa ni Bakit Hilda, anang dangran iti rupak.
Awan mo ti basol ni Lola Hilda. Da kayo ati at da basol na, tatinakaw yu ti kalding na. Ay, nalabit. Da ito iti dusa may. Gapo iti naramid may. Nakitak mo't akadwam ni Lulam itay. Nagapan nyo ngay. Napan kami nakimisa. Agdayaw kanagyaman kami kini Apo. Gapo iti amin na parabor na. Ay wala, dayta tinasayahat nga aramiden tayo. Pagrebengan tayo dayta. Gapo ta Ito kadi, mabalin nga ialis ti may sa atao ti parti ti bagi ti tao. Ay na, John kan Simon, madimat ngamin ti agtakaw. Mapan ka manan dita ka Aruba. Inton kuan agpalangguad ka manan. Ay na, apay ay apakasikuram teraramidag, lakay. Siyak pa'y kati mababay ni Ter Aramidan. Ada may bagam ka dagiti tao nga uray saan mo tapod no? Ay, anda kadakwada daytan ano sa andang amo ti marabak. Nagmayat tupad ti mga rabak iti tao. Day tapay ti maysa. Di ka unay mangrabak ta amangan no adda madi nga ibunga day takar aramidan. Anya kumangit ti madingay bunga na. Rabak lang mat. Ti rabak no nalabas. Makaited iti saan anasayat iti tao maseknan. Iso di ka man mangrabrabak. Ricardo ti biyag daytan, lakay. Masabat ko ni Tata Duro. Aguray ka man, tarabakat. Ay, si kamat balasan ko. Papanang ka day. Mayat tiwi-dawid yung magmagnangam tay aso yo, tata. Kano nakita ka kinamagkan kinan tay aso yo tay kaya nakakalding yo? Anya! Ay, naglukon nga aso. Ay, mabit lang tayo nakman pang panguran. Nagtarayan. Namatadago si Timbagak. Nakita kita nga agtartaray ni Tata Duro, anak kaigam iti pang-or. Apay? Rinabak ko. Imbaga kakinan tay aso na tay kalding na. Na? Ay, unay mo daytan bakit? Kasanungay no pang-uri na adagos ti aso na. Adi na pa'y kitain, no adda di anak ti kalding na, huno awan. Oh. Ay kabasol na na. No di nakitaan nga mo na. Ay agar aramid ka iti kalukwan. Ay na, rabak laang mat. Ay nawaw. Kasanungay, no na ipadugmam di lakay. Naragsak ka. Saan mat siguro, lakay? Ay, magtanasabat kasi Camila. Apay tata. Ulbod ka talaga. Impagtadyak pinanguradagos di aso may. Adamat di anak ti kalding may. Mas dawak mo't kada kayo Amoy mo't nga san nga agtiltiliw ti aso iti urbon. Nga mapaya na mati kayo adagos. Na. Di yu pinanunot ngayon muna no maramid na wano saan. Ay, hijak mga paiso na pampanunutan. Nakla atak ngamin idimbagam. Nang pidotak matanadagos iti pangor. Dayta. Tapanan nyo ka dinanang. Mapana ki ile at dagatangag. Umayak. Ay sanan. Igatangan ka lang ni tayayam mo. Pagpasungay gatangan nak nanang. Wen ko na lang arudan. Jay dakkel ka napintas ngay ayam. Sige, agbati ak. Basta gatangan nak Tainak makiay-ayam iti ka Aruba.
Nangagkaw ti imbagam iti anak mo nga igatangam iti ay ayam. Adda ka di kwartam. Ay na, imbagak lang dayjay tapno sana sumurot kanya kay Jaili nanang. Anya, inulbudam man ti anak mo. Nanang, sana pa nagulbud dayjay. Ti pa nagibaga iti saan na pudnaw, maibilang akin na ulbod. Pamuspusak lang dayjay tapno sana nga ipilit ti sumurot kanyak nanang. Imbagam kumaa, bas ti kwartam, iso asaan ang mabalin na sumurot. Alala, mapanak ka din. Agdakan nanang. Ayan nga iti ay ayam ko. Ako awam matla ko da nga ay may Jaili. Agpaisotin baga ti karuba. Lastog kayo ka no. Nay, asino akarubatin nang ibagay ti kasta? Asino? Apay amas daw kayo. Katpudlumat. Saan nakalastog? Rinabak ka lang mat, tapno saan ka sumurot kanya? Kunaklaki din nagpaiso ngay gatangan da. Ulbud kayo talaga. Ay na, nasayatan nakita kayo tata Durong. Di asawa yaw, araribungbungan da jarubayan yaw. Apay sir, ari bungbungan da. Ay napukaw sa kanuti puot na. Nagapon nyo ay ha? Napanak di matang iti kapay. Tayong baga na kaya't natiyag kapay. Ay, ang mga numabisin nabayagan kayo siguro. Ay, nakimariti sa kadagiti padakalakay. Jay sangot ti tiyangday. Ay, darasin yung harod. Ang mga nun nalamiis lang, tirusok na. Alaman ka ron, basang. Ay, sige ay. Napanan. Unay ka ti ugali ti asawa mo na, Alex. Nakaraw, ti kinaman nagrabak na. Hinton maminsan nga day baga na, saan ko napatpatyan? Apay ka ni tata? Baga na nga naribumbungan na ti asawa iti arubayan may. Hindi dinardaras ko tinagawid. Nasangpat ang mga agsagsagad. Ha? Ay, pasensyaan yung ti asawa tata. Siya kunti dumawat iti dispensar. Ay, bayan niya, tabagbagaak, inton sumangpita. Saan lanam na minsan, tinaramid na kas kanya. Sapay no aday bagana, kas lapod na ta seryoso met amang ibagbaga ha. Ay, ulitak ti dumawat iti dispensar tata. Ay, imbag ka pa ay, tasan ka kas jay. Isukay, abim mabayat ti kas jayan. Ay, nagalas ti kas jay, kababalin ti may sa tao. Hoy, Mila. Sarda nga man ti mangrabak iti pada matao. Tapay manan. Awang mo trinabrabak ko. Nagsabat kami itay ka ni Tata Duraw. Imbaga na nga imbagam kanong aring bungbungan dati asawa na. Mangibabain ka? Nagmaya nga rin tsura na nga gawin idimbagak tikas jay. Sabay aguni, takas na nakaangot iti isbut mo. Hoy, madi ti aramid mo. Inton kwan ni paramanan kan. Ay nadi ka kadagungungat lakay. Nagmaya tubit ti mangrabak. Salbag ka kide. Awan sa ka ti konsensya ma. Ay, waray kitaan. Pagbabawyam to day tangar aramidan. Nangagko ti saritaan dagiti tattao di tasango ti tiyangge. Si Camila. Apay nanang, anyat pagsasaritaan da. Imbagada anapeklan ka kano nga ulbod. Di ka kadimabaen. Kasta lang ti ibagada atawa nakadumdumngag. Ngamin doon na ti ibagak dumngag damat. Sarda nga man ki di ti kastang aramid mo. Ay, sumardengak to nawan may rabak ko kadagiti tattao nanang. Naraksak ka kaday no kasdi nga ada malastugam. Nagmaya nga ro dagitaan ti reaksyon dano kasi nga ti ibagak. Ngam ibaga making ka, saan nga iti amin agundaway ket malastugam amin nga tao. Makasarak ka, ti pakaliksyon.
napit ang motor mo. Kaya't mo ti sumurot. Mapanak iji kalabaw, iji banger. Papa na mi Jaya. Inakitaan tayong palakay ko na duma-duma at natang. Ada ngamin nag-order iti palakay. Ay, umaya mga rod ni. Masaduta ka sa mga ati Jay. Imbag tadda ka kadwak. Makilugan ang dita motor mo. Inta nga rodan. Adakil lahat nga aso atin maray. Nini, kikinamadan. Lisya ka. Itong pakal bakit? Ay na, imbag ta natin naga kay motor. Nagdiretso mo ti motor iti igit ti kalsadan. Ay na natin nagsamatan. Inakitaan. Alex! Ay, imbag laki din ta makapagnakwil inayadat latat magna. Ala! Natin nagtimotor itayan ti kabiti. Ay, ni Alex! Awan sa mapuot nan. Ay, tulungan na kami! Tulong! Imbag na nasabat kayo dito, tata. Kasapulak titulong iyo. Mga kinaulbod man dahi taan. Sana ka mga rabrabak, tata. Pangasiyo tatulungan da ni Alex. At dahi ti babati kabiti ti igit ti kalsada. Isang atyo kuma, ipantayo di ospital. Ay, di ka man mangrabak. Pati asawam. Ramraman mo. Iti naman nagrabak mo. Agpaiso ti ibagbagap, tata. Natinag ni Alex. Tulungan da kuma. Ay, di nakartistaan. Sige, di takan tagawin ako. Tata! Kasapulak ti tulong yaw! Mabait lang! Apay narabyan kayo nanang. Napanan nyo. Ingka man dita karuba, anak ko. Ibaga makasapulan ta titulong da. Natinag namin ni tatang mo itigid ti kalsada. Awan po na. Sige nanang, inakon. Ay, nakasano da ito yan. Manon tinapanak ng didak mat pa dyan. Mangrabraba ka kanulang. Na ito itan tirigat na. Kinat-katawaan dakmat. Hindi bagak nagpatulong nanang. Ha? Pati si ka? Saan dapat yun? Di na magdano nakita ka natin ni tatang. Ang imbagak na imbaon nak. Ha? Anya timbagada ngay? Agkakatawa da iti sango ti Chonggi. Ijay tinagturungak ta nakita nga do ti tao. Ngan di dakpat yun nanang. Mga latay ti ulos. Ikarigatan tangawitin ni tatang mo. Sige nanang, darasan ta nga ron. Sige anak, tulungan na ka. Tay paidatan ni tatang mo iti ulos. Inayadan ta. Ikarigatan tangawitan. Si kayong tumong amin nanang. Naglaing kaya mang rabak. Iso adida na mati anatin ni tatang. Ay na, nagdagsin mo ni tatang mo. Anya taramin ay. Nabanugak mo na yan. Dito pala may isang sangat. Mabit lang. Alak ti dara-dara abado na. Ta ipakita ka dagiti tao. Tagpatulungak. Dito ka. Itay nagpatulong ka. Kung naknurabak mo, jak pinatay. Alang araw ta mga yabak, iti kadwak ang mangindayon iti asawam. No, jak nakita, ti dara-dara abado ti asawam, jak mamatay. Kung nagsangsangit itay ti anak mo, anitong taon. Ay na, kaya manak ka na kayo, tata. Pagkawanan dakit, iki naman nagrabak ko.
Dahito itan tibungan na. Jakon ulitin, tata. Promise. Wala. Kasi imbes nga marayat kami adagos. Saan Tatiyan mo, kitrabak mo laang. Madigayam dagul ulbod, tata. Ay, nawaw! Ay na, si kantumat ngamin, nanamila. Maditi narabak launay. Imbag tanasirib ni Tonton, kat amo na tinaramid na. No saan ngay? Well, papagaya. Arthur, una nanang, apay aya? Ado nga ron timang mangag ko amadi kanu agalad mo akas may sa tricycle driver. Ay, nawaw. Apay ko maama din nanang. Umapal da lang at ada tricycle ka. Idin putawan ka dakwada. Basta maditi ang parparamag. Oho. Sana da ka sagparamag, no dala ka pagparamag. Ti maday, no awan kan ka kat iparparamag mo. Daya ati maday. Ay nawaw, gaputan naka-tricycle ka, anday tati pagparamag mo. Una. Kakaiso na nga da nanang. Imbag, tapno ang muda mat nga da makabarbaro at tricycle ka. Ay saan anasaya ati kasta a klasen ti tao? Saan ka kumang agraraman launay anak? Sa anak nga agra naman. Tanabayagan anaramanak, ti kinamayat da tricycle na. Dito'y kayo tricycle ko, takabarbaro. Mayat apagluganan. Ay, ninsamot ka no tatakardo ti nakapila. No iso ti nakapila. Kay nga ron ngawan dito. Urayon nyo kit din tiyawan. Intay kay day, intadak mo tapagluganan nyo. Sa bagay, agdardaras kami. Isu nga uray aglugan kami nga rudan kan ka, tawan mat ni tatakardo. Una. Kay nga min apumanaw, no iso ti nakapila. Lumugan kayo, tayo-tayon. Ay no, sapay nagpipintas kayo. Ay baraw, ada ka di ba'y pagyanak. Ay! Amangan mo saan nyo akabalan tagyan itilikod, Lola. Urayan nyo lang ang timaysa. Ay, sapay agdardarasa, ba't? Urag dardaras kayo, kanaudi kay may. Imbag ano kaya tiyot nagpipintas ababalasa nga mang saklot kan ka. Ay, siya kung ti agtugaw iti likod ti driver, tani lola ti agtugaw iti unag. Ay, agyapan akbalasang. Ay, makalo. Para dito yan, Manong. Ay, dito'y kagaya man, adeng. Imbag, ta sana na ilabas. At iti pasahik, Manong. Ay, kwa, ay, bayamon. Basta lumugan kan tumanan, wan. Ay, apay ngay, Manong, asan mo nga lang ti pasahik? Basta napinta sa balasang. Libre iti tricycle ko. Nagsayatan no kasta, Manong. Oray ka na yun nga ron asikat ti pagluganak ano kasta. Kaya't mo taglugan kanyak, adeng ko napintas. Dita tricycle mo, ti ko nakapagluganak, Manong. Ay, wen. Uray ka na yun kang aglugan. Nay, dimsag amin na nababalasang lola. Pagdisaga nyo, Ay, di na lang ngayon di waiting shade, barok. nay, nagasidig magayam. Okay, dito yung tayon, lola. Ay na, nakadano nagmatlaangan. Agyaman akbarok. Oops! Ah, Ay, plate yung ngay, lola. day. Apay nga ya, libre ti pasahe, nagiji babalasa nga dimsag, itay. Babalasang ngamin dagi jay, iso ajak siningir. Oray sa kabalasa nga paymat. Naa. Libre ko mamat tapno ka na yun nagmang-alumugan iti tricycle mo. Ay, sos, lugi akon no amin kayo kung ilugan ko libre. Ay. Ay, basol bipay. Si kamot tinagayab. Nga oray dya agnagan ko maitikardo tinakapila. Sige, inakon ka ni awang kwarta. Ay, salbag. Ay, may sa biyahe, awan tinagbayad. Ay, malas.
Ay nawaw. Pengin mo na ka nagbiyahe ka siya tinakapila. Kasano kag dardaras mo dagiti pasaheros nga mawang kamay, tata. Maalas ka nang ilugan kada kwada. Tapay malas ka ng ilugan ngay. Kasano, kawa mo nagpliti o remay sa. Malas maw, ngam swertek. Intom na minsan, jak kayatin ti mangilugan iti babalasang. Tapay mate. Kasano ka mabainak mo't amang singir iti pliti dan. Apay kumakabain mo ka pasaheros mo ida. Rumbang agbayad data pasaheros maw. Nay, apay ama diti jar mo asimang pat. Ayan tayong pagatang ko asidaan. Ay, pinaggasolina, tinapasadak na nang. Anya, pinaggasolinam amin ang napasadaam. Basit ti pasaheros ita. Ado kami mga agpaspasada. Ano muna ka, damay sa biyahe nga, awan tinagbayad. Tapay kumadi nagbayad. Bayan nyo, saan yun nga pay. Hanggang bumawi ak to inton maminsan. Kasano ko matiaramidam tapno makabawi ka ako nam. Diskarte ko na. Oray anya day ta diskarte basta saan adakas ay kataramidam Ngam no dakas. Pangaasem ta saan mo nga aramidan. Ay nawaw, awan ti dakas nga aramidag. Basta makabawi ak. Manen bakit asan anak pasahe ti agur-uray ti kalsada. Aha, labsak latan ta mga no awan manen kwartana. Ay! Driver! Kapay alinabsad na kit pasahero akbay. Agparparak ng di nakit din sinartigan. Nagalas niyo ugali ba, driver? Reklamo kay din sa mga agpasahe. Uray awan iluglugan to. Bukas tamot at yagplite. Di na kainlogan di mo na tricycle kaka. Ay, ambok pa yan, ading ko. Makita na dyan, driver. Kimatlaang tisan ang mabalos. Anyat kahit mo sa wine. Ay, umay kanta lumugan kakideng. Ay, sige man nga Rod. Itulod na kiti kabangibang barangay. Arkilaan kan. Ada kwarta. Sige nga raw, kaka. Ay, Makarma, jay nang labas kanya kitay. Kuna na siguro, nujak agbayad. na, ay, apa yan ay bagayaw ti kasta, kaka. Ay, lipata mo. Basta itulod nak, iti imbagak apang itulod am kanyak. Nala, intayaw. Ay nawaw, nakaswertiyak itangal daw si ka. Kasano ko maanak swerte kayaw? Amom ka di bakit alinab sa medya kalsada. Ay, teka di pura ti buok na nakapinggol iti pink ka bakit? Wain, dahi dya tinangtid iti swerte. Kasano ko mati panangtid na kan kadayja bakit iti swerte? Inlogan ko itay. Nagpaitulod iti kabangibang apurok. Ay, nagdakkel tinted na. Bariya ako makit kung na naman keep the change. Anya, keep the change. Winsi ka. Ay, ninayunan na pa iti dolyar. Sarabok ka na, tada kabagyan na nagbalik bayan ang naggapo iti arimi ka. Ay sinalpag, siya kumati nagasat na ilugan ka. Kunak ano awan ti kwarta dayja bakit? Kabangibang apurok manong. Ay, uwan na ding napintas. Lumugan kan. Agyaman ak manong. Adeng, itay tapay ngagpatpataray. Adayo kadipay. Allah. Kasla sa balimat dito yun, manong. Ha? Nayaw-awan tan samat tan. Nagadumat tan na babalay dito eh.
Idi na udi nga imayak katawan unay babalay. Kaya't mo asawan, saan mo akabisado ti papananta? Wan manong, sinurot tamo ti kalsada nga kasla sa bali matan tinapananta. Sa payawan, gasolinahan dito eh. Adayon iti ilay. Ang adamat kit yamok ngaglaklako iti gasolina dito asidag ngam per galon tasan mata gasoline station. Ha? Paggatgatangan dagiti mangalap kan manalon nga aguskusar iti hand traktor. Kapilitan nga rodon ah. Adita ti paggatangan tayo ti gasolina. Mapantangarudan. Tay jay matlaang ti pagdamagan ta iti balay nga ibagbaga kapapananta. Sige nga ro. Nagkarong tingin na ti gasolina dan. Adayo nga min iti ilay. Ay, adeng. Dinamag mo ka din, no sa dino ti balay nga ibagbaga mapapananta? Wan manong, di tagayam pakanawan adalan. Ay, Pakanigid gayam tinagnaan tay. kit mapantangaro din na iti bagbaga mabalay. Manong ka di amin ti bayadak manong. Kuha, ay, bayamon. Saan ka di nga imbaga kalibre no si kataglogan? Itulod ka iti balay apapanam. Ay, uray sa anan manong. Dito itan. Tayin text ti asawak asabatan nakbabaen iti motor na. Ah. Urayik dito yung ti asawak. Uray mabalin mo ti agsubli. Agyaman ako na iti panangitulod mo kanyak Anya, asawam. Pa di mo imbagbaga. Ni, di mo mat dinamag manong no da asawa ko no awan. Sinalbag. Malas ketel daw kaon. Nawa na nang iti gasolina, gapo iti dayja babae. Gimatangak pa iti nangingina gasolina. Nadagayam asawa na. Apaya kasla, nasuoran tarupam. Kasla nasakit ti tiyan mo. Jak mo no niya tinasakit kaon. Puson sa wano ulaw. Nay, hay, delikado no kasta barok. No pusaw, di ta barukong. No ulaw, di ta ulo ah. Sa dino ti pakarik nami tinasakit. Di nakpay mang kasarsarita tata. Tawan ganas ko makisarita iti orasinaw. Nay, apay ngay. Ibagan mo niya tinasakit mo, taypan ka di ospital. Ang mga no, tumangkan ka di na oras. Ay, delicades. Ada sumungan na babae. Ilugan ko amin ida, tap na masbot ko ti apog ko. Nalugi kapo iti babae. Masapol naman ako subutak. Ay, lumugan kayo! Mapan kayo ka di amin iji ilay. Apay nga ilugan mo amin ida ka nagaduda. Uperiloading ka na baraw. Agtal na kayo man tata. Di ka ito managari. Italag mo ita makasubutak. Ang mga no makasalaw ka iti pulis, overloading ka. Wan bibiyang mo. Adamo lisensya. Malama ka mo ha! Apay nagawid ka. Ayan tay tricycle. Aday jay ili nanang. Anya? Imbati mi jay ili ti tricycle. Idinto taadakan ditoy. Natiliwak ta overloading ak kanaw. Nalipatak pa nga inrenyo ti lisensya. Naimpaw din. Kanti maday. Adamot awit ti pasahero ka may parit nga agas. Iso na jay, naimpaw ti tricycle ko. Anya itagay ti pangsa kami ti tricycle. Ay nahin, sarsarak mo ti tricycle. Nukunak nga men, asaan kang agarami di ti maikan niwas. Imbaga tasaan apati si kakit nakulaong lukaw. Ay, nakaw! Anya ngay Arthur, agpara magkakadipay. Ti agaramid iti madi, agbabawi iti udi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.